šefa od Olmareka, dvajca braka, dva bliznaka, jedan Mehmet, drugi Hasan. Ja po bara postari od muja dalena pomali od odma Asanđana bolen legana. Ležao što mi ležao 9 godini, mi skinal 9 posteli, mi skinal 9 pernici, bolen mi je tenda golema, teška bolest ne se lekuva, ni tu mira Asan, ni stanova. Pa mu reče Asan, na majka si, ja pojdi mi kraj Mehmeda i reči mu da ja pušti lična džefa, da mi baci desna raka il da umram majko il da stana. Posluša džefa